alam sawang mengandikeun ratu paredarsi kesane banget uyaki batin titian wenten minakadi wacare sekadi pagi ide dalam sawang malih ngerantahang del wacana nani paman gede mecaling yen daging penganikan ide dalam sawang boyo wenten tios sapunapi kawentenan ratu gede mecaling lumaku paman mekejang nah kini jani paman ane ado dini jadi nusut paman apa ngopaman terus ajak mekejang jagat Bali ini pamucu ane gumanti nyen pemucuk ane sing adolen ditu di jagat Bali nyen paman nunas ijo ring yang durga nah jani apang persentunya paman ajak mekejang nu ngalangatnya nulang mekejang nuna sije majang ring ide yang becara durga mengande asih mengerusak Bali Dwipun dumadak ide yang betara durga suice jadi ngerusak tuh sing adolen jagat Bali nyentuh teman bolu Bali samare mengata kelanturang sane mangken make sami balok samare punika sane kata wadak leak niasti luwe sane kata balo samare boyo enten liang para leak make sami leak pesti sane dahat luwih mau tamu gerubuk agung watan pegadang
agung nenten pegatan puniki semeng punika sakit nyuriang padam lantur punika ring tos padam ring kuburan Gak gitu mana iraru uri sampune kecingak punika akeh sane ngemasin mati gar gitu pisan ya mama iraru lena leni maka sirga napi malih punika lendal di maka sami ledang gar gitu pisan sareng sami dan mari jaran guyang untuk keledangan gar gitu maka sami punika wenten minekati ijaran guyang gar gitu ngerekeh maka sami oh santi oh